Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga dito yung panawid ti panagapit. Kanayon, titudo na. Kasano nga makabilag na tao itirek. Jay ginapas kanu data siya kat agros-rusingan. Tanatudwan idi naggapas da. Saan damot ang makabilag tatudo-atudo. Ay, parikot na ito. Kasano nga makabilag itiirek no kastoy asaan nga aginay. Uray makaapit tayo no saan ang mabilag adagaw. Sayang matlaang. No isernat na, agibilag ta itirek iti kalsada. Di dalaki di maawatan na. Agrusing nga rudirek. Sayang. Ay na, Inteng. Adda ka no na aksidente di takabangibang a barangay. Gapo iti Erik ang nakabilag iti kalsada. Ewan ka nung harod. Lisyan ko madyamay sa alugan ti nakabilag nga irek. Ang adda nasabat na. Isu nga iparit dati agbilag ijay ayan ti kalsada. Dalata mo nasulpang atatao. Agibilag dalata iti irek iti kalsada. Ay, kapilitan na kasta ti aramiden da Tamadadaal mo't nga min ti Erik da. Ay, adda ko manalawa alote pagibilagan iti irek. Ay, dayta nga ron ti parikot. Awan tinalawa nga arubayan dagiti tattao. Nakita ngayap aplag ni Kabadong ti pagbilagan niyo iti igid ti kalsada. Ay, amok man kan kwa na maray. Sayang mga mintirik may tamang ano agrusayng. Kailalaan niyo ti Eric. Ngam kasano tinayulog alintag ang maipari ti agbilag iti kalsada. Napay ngamin ngay nyulog da day talintag. Agsipo, taado ti madian napasamak iti kalsada. Gapo iti nakabilag nga Eric. Naira na laang dagita na pasamak maray. Pabasulan da ket ti irikan no apay nga da na pasamak nga aksidentay. No awan ti Eric ang nakabilag, mabalin ang naliklikan ti aksidente maray. Apay nga inhalam da ita paggaek. Anya ti usar da ito'y ayangkal. Paggaek ang makina da ita. Apay nga inhalam. Ramata ka simpre. Gaikat ti arubayak. Tapno da pagbilagak iti irek. Nasayat atap no saan manan nga iti kalsada ti pagibilagam. At dalat ta nasulpang agbilag iti kalsada. Ngamsana kamay sa kadakwadang kal. Saan ko ang mabantayan amin apaset ti kalsada? Ang amno da mapasamak nga aksidentay. Diakin irek, tagsungbat. At damang ibagbaga, apaidam ka kanaw. Ha? Gapo iti naramid yu alintag akasta. Gapo kadagiti aksidente ang napasamak. Isu nga dalintag itan. Apay nga impasagad mo day ta irek badong. Mabayag ang mainitan, kung masapa ang malinungan ti batog ta kalsada. Inak ibilag, iji sa bali apaset ti kalsada ti irek. Anya, di ta medyo sangat ti masapa ang mainitan ken maladaw ang malinungan ti pangipanam iti irek. Una, kakaiso na nga aginay. Una, ngam asidag iti kurbaan. Amangan no adda agsabat alugan. Ikak iti sadal na kay kayaw, tapno makita ti aglabas alugan. Nalayang nga agpaiso ijay asidag ti kurbaan. Iso anala ka mabilag. Isurot mo amin na pagbilagan Apay, mano asako ti bilag mo. Uray mano asakaw, tanalawa mo iti kalsada. Ibilag, iti may saalin niya ti kalsada. Damat ingkabil da amar ka dito kalsada. Pagibilagan da siguro. Ang malas da, tayo muna tamay. At dapay kayo ngayon sadal da. No agibilag da di taminarkaan da. Siguradong agriri da. Apay, kukwada ti kalsada aya. First come, first serve ba? Ang mga nuday tabalay iti asidag tinang marka tapno awan ti agbilag. Uray inikan na iti sadal ken marka. Tayo muna ta ditoy. Mala, iaplag takiding na iti pagbilagan. Mala, sapay kumangarog ta saan ang masapang agtudaw. Sapay saan nga asidag iti balay. Noing kuyam na, nakit umay taadagusin tagakastan. Ay, makainumak matlaang lakwan nakman iti mainom kan tinapay maray.
Naggapom ayamaray, nasapa kamot ang nakakalugong iti payabiyab. Napang kami man nagbilag iti Erek kindi badungkaw. Nagbilagan nyo ngay. Di taasidag ti kurbaan maray. Imbag ijay tamasapa ang mabilag ken maladaw ang malinungan. Nagbilag kayo manan di ta kalsada. Ket isungarod ti mainitan. Kapilitan at agrusingan ti Erek no saan ang mabilag. Maawatak matkit de ti sitwasyon yaw. Ngam kasano no mairana nga ada maaksidente gapo iti bilagyaw. Sapay saan anasimpa ijay abanda. Medyo sumalog pay. Ijay mo't tinangipanan ni badungko kadagiti Erek may maray. Kasano daytoyon inteng, aplagan mo't dagiti tattao ti Erek di kalsada. Ay, sapay la kumatawan maira na nga aglabas nga ag-inspeksyon. Ay, delikado. Angam no saan mo't amabilag ti Erek da. Sayang, tanatuduan idi ginapas da. Ay, day tangarod kahit. Jak mabalin nga ibilin nga akasen da dagiti ibilbilag da nga Erek. Ay imbag ken ni Kwarog taijay samot arubayan na tinagbilagan na. Ay, urasyak. Basit la timbilag ko iti arubayan. Angam dagiti dadduma ang nagbilag di ta kalsada. Mano asa ko ti imbilag da. Ay, ang mga ngarod no adda umay mangkita. Day tangarod kahit. Ay, uray si ka akapitan kat madaksan. Sapay ura ibagak nga di dagbilag ket ipilit dati agibilag. Apay ngagbinbinog kayo itay kinikar daw, ijay nagbilagan ta iti Erek. Agungit kiden. No apa nagibilagak ka na, iji minarkaan na iji kalsada. Ket di namit kuko ti kalsada. Kunakun ket nga daagriri iti panagbilag ta ijay. Apay kuma, ket di namit kuko ti kalsada. Apay gapot na batog da, kukuadan. Ay, nagbilagan da ngay. Kapilitan, adi mundan da. Alangan ngay katag ti Erek, ta isukat na ti Erek na. Ay naglalayngan nan ngay. Malinungan mo't ngamin adagos dito asidag ti balay ta. Iso nga inalistwak tinapan nagibilag ijay. Di oray saan na makabilag, tinabuntog nga gungunay. Ay, basit tinaibilag ta. Ta saan mo't unay analawat ti arubayan ta. Ay, anya nga ngarod. Ano sam nga ibilag to manin? Ay, anya pa'y nga no di kasta. Ay, narigat mo't nga no agbilag di tabatog ti kalsada. May nagririnig daw. Tadang ibilag ka ni pare Badong iti batog da. Da, kahit anya nga iti imbagam. Imbaga. Nga awan kalintigan ti ure asinaw nga agibilag ken mangiparet ta kalsada may. Ay, una yan ni Cardo. Day tapay tinapan na inririkon ka. Jakman amo, ta saan ang makaawat, da jay tao. Duwatang agkiwar iti Erek, tado asako dyan na ibilag. Ay, impasagad munto mo ngamin ngembunag. Inton sa bali ko mga aldaw mo tidaduma. Kakaisuna naginit. Gundawayan ati panaginit na. Ng marigatan mo't datao nga agkiwar ken agakas. Ay anusan ta no saan mo't amabilag ti Erek ket madadaal. Anya pa'y nga inudi kasta. Ngam imbes ang makabilag tidaduma. Saanin tay naplagam mo't ti atiduga kalsada. Di ore di da makabilbilag. Basta makabilag ta. Day tamot ti madikon ka no daduma badong. Awan bibiyang mo iti daduma. Anya ngay kumati maitulong da kanyak dagita tattao. Saan mo nga ibagati kasta? Tauray kaskasanaw, kasapulam ti kaaruba. Ay imbag ta nagranata dito'y dalan paray. Apay, da pagsayatan ngay padamag mo paray. Ay, agririti ka arubam. Day tala ka no bagim ti among maisagot. Awang ka no bibiyang mo iti ka arubam. Anya kumangit ti ranod ko kadagita akarubak paray. Na, apay nga akas tati sa paray. Ay awan lati amok na maitulong dagita akaruba. Magsiguyod ti ipos na. Ha? Apay no saan ko ang maiguyod ti ipos ka matulungan na nga ta dagita akaruba. Kwa, saan nga iti amin agundaway? Kahit awan ti kayat mo iti ka arubam. Ay mabalin ko ti mang tangdan, iti mang tulong kanyak paray. Ay na. Ado mo tirik ko Ado, titangdan ko, iti asino man ang mayat amang tulong kanya. Ay sapay kumaatag na nayon day nga adu ti apid mo. Nakatsamba ka ita.
Di mo amo iti masungan ngal aldaw. Ay, ikagumaak amayat akanayon ti apit ko paray. Maditi kasta. No darigat mao. Kaarubam met lang ti kaasitgan ang mga rayat kun ka. Soup drink mo man kagawad. Agtugawak pa'y man dito itirsinam. Agtugaw ka laang, ta mga laak, itigat-gatangam. Ay, Drink. Oh, adoy. agyamanak. Sang kaibagada asan ang nasaya at nga inuman ti soup drink ngam naimas mo't ngamay. No niya pa'y tinaimas, isumat ti bagada amadi kanon no kanayaw. Nay, apay ating makder ka ngay. Kilahat mo ti panagkuyam na. Ah, Hindi yung kuyam na kat agangin mo tay. ay umayin at ito daw. Sapay, napigsan samag. Ay, inak pa akasan ti bilag ko ngay right. Ang mga numaabutan ni Tito daw. Na, ayun, kalat mo ti panagkuyom na. Agangin pa yun. Agruod pa yun. Nay, ibaya ka bak nang tinapigsa ato daw. Ay, Inteng, saan ka di atulo day jay? Ay, Asus tudong agpaisaw. Ay, agakastan iti irek. Biglang agtudong. Sa pa'y napigsan sa. Asus. agawaam nga ron atayin ta agakasan. Matudwanan dagiti ireg. Ay, kalat mo't nga minti panagtudo na. Sa pa'y duwasako mati na ibilag. Ay, kasanuitan, ay naabutan ng ititudo. Ay, nairedip tumit itay. Saan ta ka anasigodan, hindi ingkuyom na. Ay, darasen takit di nga akasin dagiti ireg. Ay badong agriin ka. Ungur mo tinapig sa atudo na ijayaan. Anya, tudon sa mga kwesan. Kasanon ti ado abilag ta nga irek. Aggunay tang ang mga numag na tidanong ijay kalsada kat maanod ti irikta. Ay, sinalbag. Kasano pa itan ngay. Sapay surutin ti danong ti kalsada no agtudo iti napigsa. Mga raw, awan mo't ngamin kanal itiigid ti kalsada. Ay, salbag kiday. Kasano day tuwing ngay. Darasam kiday tagpatulong ta kadagiti kaaruba. Sayang no anudan ti tudo ti irik ijay kalsada. Aya, agpatulong. Imbag ano, dapat may tumulong. Kit madaman tinapigsa ato daw. Karuba! Tulungan da kamay! Jay irik may maano da ni jay kalsada! Ay pangasiyaw! Tulaw! Da nga tumulong kada kamay. Ang mga akop ka na kiti matudtuduan nga irek. Unay ka nga may nanday ito'y atudo na ya. Bigla mo tay. Sinalbag kiti ti kastoy panaway. Luawan dagiti karuba nga may timulong. Naanod kat kumaamin nga iray. Uwin nga rin to yan. Imbag man tayo may timulong na ganyan nagakop iti irek. Kung nagpigsa ti daw. Iso asaan mo at tagtagibas sitan dagiti karuba. Rombang anasaya at kakadakwada. Nabainanak pa idi nakita kamay sa ni Cardo at timulong ang nagakop iti erikta. Uray siya nga raw. Timulong dapay anang ibunag anang itulod dito ibalay. Maamiris ko itantuyan. Amaday, ti aramid ko. Ngam si dadaan dapay lang at timulong ka data. Ay, nadamag ko tinapasamak iti irek mao. Apay ngamin ngayon bilag mo iti medyo nasalong. Naanod ka nga ron ti daduma. No saan ngay marayat ti karoba paray. Ang mga nutila ang naakop mi kinituyang kaw tinaisalbar may. Maawatam ka diti kaya't ko nga ipakawat kin kaparay. Uray sang kabasit lang abanag ang maitulong ti karubam. Dakkel lata ti pakairanudam kadakwada. Wen paray, iso ang manipod ita. Saya ate ko, ti makilangan kadakwada. Uray sana na saya at timpakitak iti kalabays. Imay da kami inarayat, idi kasapulan mi kinituyang ko titulong da. Wala. Ti agkakaaruba. Agtitinulong ken agsisinaranay. Ni Kapitan Enteng. Anya timbagan niya ang kalapapanan na antay. Iti kanu maysa akabagyan nyo. Kagapgapunan sa kanu ija abroad. Nagsauran niya ang kail. Apay adi nakintugaw. Awan kanut mangkita kadagiti kakadwam atanod. Amumat asikalang titalken na kabayatan ti kaawan na. Sa bagay,
Ibagayon to nga rod kan kwa na. Ikan nagtumat iti pasarabaw. Mabalin ayamet adi na kaikan no ada pasarabo da. Ang mga no jay di na kay kaya tulang ti itid no kanyak. Ay, saan mo't Dungdungwan na kamot akaanakan na. Inawagan ka di ti kabagyan may ni Angkail. Ay, wen, kwarog. Imbag tauray na bayag ije abroad kat saan nakalipat. Rubot kan, tamapantay di bangkag. Apay no padasan tamutin singasing ti kasinsin kung adda ijay Manila. Anya tinsingasing niya. Mayat kano ijay Manila apagyanan, taado kano ti trabaho ijay amasterkan. Anya kumangay at trabaho. Kumaano nakaadal ta. Tapno yung tagtrabaho ijay. Uray kano saan anak kaadal makastrek. Ado kano ti mabalin aserkan ijay. No sika, ado kano ti construction ijay. Siyak mo't mabalin ko ti aglakaw. Mayat mo lang ata, timapan ijay. Apay no padasan tamo badong. Makapasyar kan makatrabaho tamat ijay Manila. Ay aguray pay, panunutin ta pay analaing. Oh, kita ni Marituyan. Sumungad akaslada pakaragsakan na. Nakaisam mo't ngagpayso. Na Ay, sigurado nga aday padamag na. aday ta. Umayon. Ay, good morning ko kumaray. Ay, anya ka di ti pakaragsa kamare. Mayat man ti kakatawa am ita abigat. Di kay tumang liplipat waun. Anya? Apay ko maalipatin na ka. Pumanaw ka aya. Dandanay ko kumaray. Urayek laeng no umanugot ni Badungkaw. Papanam ko maray. Saan laeng asyak? Pati ni Buddy my love. Ah. Ag-migrate kami jay Manila. Migrate? Ada ka di balayo ijay? Ada ka di pagtrabahuan nyo ijay? Udno nga tati warwaras ni Nana Tuya nga pumanaw da kanon dito'y kabildatan, antay. Pumanaw kunam. Nakaamwam pumanaw da. Di tayo mati agwarwaras sa damag, antay. Imbaga ni Nana Tuya nga may mayat kano ti biyag da ijay Manila ngam di tawi. Ay mayat no adda trabahom. Angim no awan ngay. Ay? Mayat nga tayo mati agyan ijay Manila. No agabang kamot lang iti balay. Ken awan permanente a trabahom. Kasano ngay amayat. Ibagbaga na mapanda kanon iti mabiait. Ay, kunakno da kami lang kan ni Marikwan ang tipangibagbagaan na. Pati gayam dagiti amin amasabat na kat ibagaan na siguro. Ay, adun ati makaamaw, antay. Adda ka din nasarakam amang salda iti may sa akeleng atalon ba daw? Masiguradom ka diyan na saya ati kasinsin mau apakidagusan tanto ijay. Wun ko naktumag. Nasingput da di akasinsin ko. Iso pa'y nga ron tinangising asing apadasan ta kanumot ti agyan ije Manila. No masiguradom laki day. Padasan ta ti mapandijay. Isaldak ti may sa akal lang at alon ta. Wun na. Imbag ije ta sa bali at trabaho. Saan tan alumutlut iti pitak. Kan saan amatapukan ije bangkag. No dalaki di mang salda iti talon ta. Mapantan ije Manila ako nan. Agawaam nga ron nga ibirok iti mang salda. Way, nadan na kasaritak. Anayan na lang kano ti kwarta na. Adapay ngamin kurang na. Nasayat nga ron no kasta. Tapno makapantamag ijay Manila. Hello, insan! Nakaawag ka mag. Kaano kayo kadi nga umay ka ni Manong Badong, insan? Dandanen, insan. Sigurado ka day nga da trabaho ni Badong Kaw no umay kami dita, insan. Ada, insan. Kadwana nilakay kong agtrabaho iti construction. Ay, wun, insan! Dandani kami umay dita. Agawaan niyo ko mga rod. Tapno awan sa bali amaala da akadwa da lakay ijay construction. Mala, insan, taibagakin ni Badong Kaw nga umay kami adagos dita. Sayang ti trabaho aserkan na. No,
Sige, insan. Urayan da kayo nga rod. Mangala kayo man kit didita itinatnatan. Ay, waninsan. Ado ti maala dito'y anak natang. Sige nga rodan. Bye-bye! Nangigmaw, jay imbaga ni insan ka. Adda ka no agur-uray ijay at trabaho. Ay, nangarod ije balay ti mangsalda ije talon. Ala, ingka nga rodan, tapno awan makaunakan ka ijay trabaho. Amangan no addan makauna. Umuna ka ngarod amapan mangalay ti nateng ta sumarunuak taw. Wen, tapno adda itugot ta ijay Manila. Adamot siguro ti kwarta, akurang na, ije mangsalda. Kasanungay no kurang pa'y ti kwartada. Saan mo't siguro tayong karina nga itakanaw? Nasaya at nga rog no kasta. Ilakom ka di dagitan at natang, Maray. Dagito'y laang daduma maray. Dagiti ngamin daduma, alaan mi ije Manila. Matuloy kayo ka di amapan ije Manila. Tuloy na tuloy maray. Ah, Agyan kami mutena, ije Manila kin ni badungkaw. Babay talon kan bangkag. saan kayo ka din ngagsubli dito, oy? Namangan nusanon maray. Mayat kanu ketibiyag ijay. Iso a babay talon kan bangkag. Di taga Manila kan taon. Ay kat siyempre oo naman maray. Hindi na ako magsusuon ng laba na mapan maglako ng natnateng. Sana nga, Maray, magkatotoo yan. Impa kita nga rodan, dagiti itugot tayo ije Manila. Adan inyim pakay. Nayunan talaangan. Jay mo na natang inkarga kon iti karton tapno saan amadadaol. Sa pa'y manunga oras ti biyahe, sakbay ang makadanon tayo ije Manila. Nuwang araw atid dug a biyahay. Sa pa'y jak naruam nga biyahe iti adayaw. Sa nabalay, tano makadanon tayo di Manila, kat sabalin ti biyagta. Saanin nga agtaltalon ken agbangbangkag. Ay, sa pa'y kumangarod Sa pa'y naisaldan ti talon ta. Medyo ado matibagahi, oh, Maray. Ay, wun maray, panawin na para pupunta kami sa Manila. Ay, talaga ka din na doon na kayo agnaad. Of course, maray, doon na. Saan ka kumaamang liplipat ko nakmanan? Ikaw lata ang kumari ko nakagawad ko ng Ay, oo, Maray. Si kakit di ati saan amang liplipat kung nandoon ka na sa Maynila. Ay, oo naman, maray. Hindi na ako makadagas ijay balay da maribanang. Pakisabim tulaangan kan kwa na, ha? Oo, Maray. Sige, Diyos nang kumuyog ka na kayo, itipapanan nyo kung saan. Sige, maray. Diyos mo't ang agbati ka na kayo. Bye-bye! Ay, Maray, gumatangak man. Anya tigatang Maray. Limabas ang damari tuyang kan kabadong, napandan ije Manila. Ay, saan dangatan nga agsublay? Tano agpakada da, kaslaawan plano dan nga agsublay. Kasta nga rod tito no ti panagsarsarita itay ni Marituyang. Saan ta ka no amang liplipat? Imposible asaan da nga agsubli ditoy. Katawan mo't balay da ijay, Maray. Dayta ti padaanan ta, Maray. Ngam panagkunak, agsubli dan tumot laeng ditoy. Ay, wala, Maray. Awan kas iti nakairwaman adiso. Ti ayan, ti bukod, abalay mo. Dito'y pailaayan tayo akabildatan at tinapatag kanyak, Maray. Hello, insan. Ayan niyo ka din. Dandani kamin ijay terminal, insan. Umay na kamin to sa baten ijay terminal, tasaan mi nga amu ti turturungan mi dita Manila. Wen, insan. Agturong akon ijay terminal. Sige nga rod, insan. Sapay adadakila karton nga awit may. Agduduma anat natang ti kargana. Ay, nasaya at nukasta, insan. Ay,
Huston to, numakadanon kayo ijay terminal. Ay na, magagaranak pa yan ang makadanon dita. Ayan nyo, insan. Nasaya at nukasta. O sige, huston to, numakadanon kayo ijay terminal. Magagaranak pa yan ang makadanon dita. Ayan nyo, insan. Mabiit laeng nga urayan dayta. Madamdama, nakadanon kayon to ni Jay. Imbag kindi ba dun ko ata nakaturog iti tugaw na dito nagtibas? Diin turog mo kumamot, insan. Diyan nga ron makaturog, ta magagaranak ang makadanon dita Manila. Sige nga ron din insan ha. Agkikita tayon tulangan inton madamdama. O sige, insan. Bye-bye. Badong, basit ti balay tayo di kabiltatan. Ngambas-basit pa ito'y boarding house a paggigyanan na. Pati katray nagtuon, ada katray iti ngataw. Uwin nga rad, nakurtinaan lang ito pagturugan ta. Sa bali pa iti pudo na dito. Ay, kasla sa anak amapnag iti maymay sa bintilador nga usar tayo. Kasto'y gayam di tayo. Mangrugiyak ka nun intong bigat. Kadalawas ka na, ti pa nagswildaw. Imbag atasaan a binulan, mapayag nga urayon. Ay, jak maanusan ti pudot na ija pagtrabahuan may. Sigurado, ngawan ti bintilador ijay. Kasanungay an-an-anusan da ditoy. Ay, maikawa tala siguro, tagdadamo ta ditoy. Siguro Imbag ija kabildatan tanong napudot. Kit mapalinta ang mapan agpaangin ija sirok ti kayo iti aldaw. Kaano nga sumangpit niyang kailan tay? Ay, Jack amo, kwarog. Saan mo't nga rod ang makaawag? Taawan signal iti ayan na. Medyo nabayagan mo ti jay Saan lang nga pimasyar ti inaramid na ijay? Win nga rod Ado pa yan timang sapsapul kan ko na ije barangay hall. Ang mga nun nakalipat tay. Ay, imposible nakalipat. Nalipatan na ka din nga iso ti kapitan dito. Kasano nga iti kinakapitan na no nakalipat ako nam. Ang mga noda sa bali apakaaywan na ijay. Iso adinan kay ti agawi dantay. Ay, adakan ko na daytan. Nulipatin nanti kinakapitan na. Di mo't matagtagar ti kasinsin mo to yan. Wan nga raw, siyak pa yun ti agdalos kas kadagluto. Kunak man no kuna na nga damaster ka na trabaho di tayo. Di nagaplayak ka dagiti kanumot o binti kaya da. Saan akas kanyak anataanganon. Malmalpasan dyan aramidin may. Kunada anumalpas kit aguray kami kanumanayin ti sumaruno at trabaho. Sinalbag ti kastoy. Nagilat ti balay. At dapay lakit gargarat anay nayon. Batong, Mangag mo dyan. uy, ay, numaalam ti sweldom, agawid tan ije kabildatan. Nagregat tibiyag dito, magatang amin aburong, awan pa'y madawat. Marunggay kas kadaugot ti kamuti, gatangan amay. At iti suldok to yan. Nagsweldo kami itay. Awan pa'y kano trabaho may. Aguray kami kanupay no awagan da kami. Ay, bagkatum ki din day tamay sabay on, tay bagkat kumatibay sa. Agawid taki din ije kabildatan. Malumot tayo. Adama na trip ako nada. Intakit din. Diyak kaya dito yun. Saanan ang nasaya ti kasinsin ko. Mayat lang ididamo. Ngam ita, kanayo nun anak kami suaw. Nagpakada ka ka din. Di sakbay arimwar. Imbag akon ano sumangput ka kat agawitan. Nyati ko na ngay. Kasla ka naragsa ka na pimanaw. Ay, just kinaya babae. Agim baba nang. Nagragsa ka kidiado ti insang puta natin. Idagangay kanayo nun anak kami suot. Si Kamat Maray, ay simangput kayon. Kunak man no ijay kayon Manila nga agyan ako nam. Ay, kunak no nasaya at tibiyag ijay Manila. Saan magaya maray? No awan bukod mo abalay ay nagrigat. Ay,
Dumalata ti makuna akabukbukudan, Maray. Maaramid mo amin akayat mo. Ngam tay makikabkabalay ka. Husto ka, Maray. Iso asaan ko pa'y lang nga isukat ti kabildatan ijay Manila. Kat, kasanun nga ti insaldayo atalon yaw. Ay, katsakaon mi tatalunan mi mo lang, Maray. Ay, di agsubli kamot lang nga agtalon kan agbangkag. Imbaglaangan at agtalon kan agbangkag, tawan mang mismisuot kanya. Ay, umanugot ka nga rod iti daytoy. The best pa lang ti barangay tayo, akabildatan. Ayun, Maray, iso nga uray ko nam apim manaw manan ni Kapitan, agsubli mo lang dayjay dito'y kabildatan. Tay kunadan, awan makaartap iti home sweet home. Ay, umanugot ak itimbagang Maray. Saan ko nga isukat ti kabildatan? Ni Kapitan Enteng. Ay, unay titaer mon kaanakan. Ay, ada ka din napagwen mo, takas tamat ng titsuram. Payamas daw kaya uno natairak ang gail. Ah. San ka di nga da iti dara tayo tinataer? Ay, ada nga agpaiso iti dara tayo ti kinataer. Nga malas mo, saan akaraman ti rupam? Uncle Mike. Imalak mo't ngamin kada kaya. Ay, di ka mangiramraman ta nakaasawa ak iti nasapa nga edad. Nujak ag kamalikit, 24 ko iday. Sika ngay, manutawon mo, kawan pa asawam. Apay, asawa ay ati mangipakita iti kinataer. Ay, manumantikas kan ka iti puli tayo, analakayan abaraw. Anya ka diti pampanunutan man nakatugaw dito sirok ti kayaw, Kwarag. Mano ka di titawan niyaw, idi nagasawa kayo kininanatuyang tata. Apay nadamag mo pa'y dayta. Nujak ag kamalay, kat awan sapay 25 idi nagkalay sa kami kanituyang kaw. Nukasta, dandan ni agpada kayo kinaangkal iti edad, iti nakikalay sa kayaw. Wen samay, nagsaruno kami idi nagkalay sa. Kasta ka day. Apay nadamag maw. Adda ka di plano may tamakiasawa. No, dalakid di mata pa ikalay sa kanyak, tataba daw. Ay, agalibta ka ang amen. Ay, malastrip kan, lukaw. Anya ka di ti inaramid maw, anang pasungbat kininanatuyang. Gumatangak man itilayakan sibuyas, marilas trip. Anya amarila strip asasawam. May mayat adenggan tilas trip ngem tibaak. Saan ka day, Maray? Uray la stripak tanapintasak mat. Sa anak anauyaw. Adda di tati nauyaw ako namno napintas. Ngem, agkurkurseng ken rinangyad. Na, mangin insulto ka kaday, ha, Maray? Sinong batak laang matimbaga, Maray? Adda ka di rangyad ken agkurkursing ka aya. Jak manamukon ka. Tay gagatangag kit day, tama pa na kaw. Tay bayad mo nga rodan, money down. Mala, tapno di mo mut ko na. Day tati bayad kaw. Nasaya at mat. Ngamen, amangan man na nainton maalam kat ibagam nga utang. Maray, kasla adda kasuron mo abigbigat. Ni man marituyang, inawagan dak itay iti last trip. Last trip. Ay, Taapay inawagan na ka iti kasta. jakman amukin ko na Maray. Isukit din ti masoron, idi imbagak nga orelas trip, akta napintasak. Saan akas iti dadduma ditang agkorkorsing kan rinangyad. Day tati kunadaan ng insulto, nga nagbalatakkan ko na. Saan ko nga imbaga day jay? No, saan nga iso tinagsao iti saan ko akayat? Ay, mas daawak man kan ka no maminsan, Maray. Napintas ka. Ang apay adi ka nakiasawa. Ay, kinay kayat kung ti agmay-maysa ngam ti makiasawa. Ang mga numakatumpo ng iti agbalin na parikot ko. Saanan? Adda ka di makagapaw. Iso adi mo kayat tinakiasawa.
Adda ngamin kakabagyak ang asawa. Ngem nagbalin a parikot da ti asawa da. Adda mamartag, adda manugal, ken adda sadot. Jay babae ti kakaasi amang isaksakad kadagiti anak da. Italaang ang naibaga kanyak ni Marikwa ng tipadas na itibiyag. Iso asaan ang nakiasawa. Anyat imbaganakan ka. At dagayang buteng na. Iso adi na kayat tinakiasawa. Na, anyat kabutang na ngay. At da kanu kabagyanda a babae, anak asawa iti manugal, mamartag, kan sadot. Nakakaasi kanu dagijay a kakabagyan na anang isaksakad iti pamilyada. Naira na laang met. Saan met nga amin ataot? Kasta ti pagbutbutangan da. Agam, maawatak ti sitwasyon na. Ay, no maminsan ba nang? Amun analaing ti katatao ti may sa atao, sakbay nga agsagmak ka. Ituloy ko man na damagin jay damdamagak, tataba daw. Kasano na pasungbat mo ni Nana Tuyang? Awan pa iti cellphone iday. Indalan ko iti surat, ti panagaram ko iti kingkwa na. Kanayon mo asuratan iday? Ay katwa na. No sardam iday, balkutag iti bataw ti surat kaw. Ibarsak kaw iti tawada. Tay gagara na nga ilukat. Ibarsak kumutay ti surat kaw. Apay adi kay pay lamapan ni Jay Balayda. Takasari tayo iti personal. Istrikto nga min di amana. Ti kaya da, kiti adda mabalin na ti pakiasawaan ni tuyang kaw. Kaya't yung asawain, bambantayan dati ruangan. Ngamidaldalan nyo mat ijay tawa ti minsahiyaw. Wain, masiriban dakidain ti ama ni tuyang ka. Kustagayam. Hindi kwan, di damaw nga daing kabil ko nga agdan iti batog ti tawada. Umulog mo ni tuyang ka. Kahit makapagsarita kami mo tayo na di damaw. Mayat mo ti inistorya kanyak ni tata ba daw? No kasano na napasungbat ni Nana Tuyang. Taapay ana istorya na, no kasano ana pasungbat na ni Marituyang. Tapno iso kumamit ti aramida ka amang pasungbat iti balasang. Saan ngagpapada ti babaay? Ada na arti? Ada saan? Ngunyan ti kayat yung asawain. Amon pa'y analaing ti kababalin ti may sa abalasang sakbay nga armam. Saan mo nga arman adaghouse? Mga no ada pagbabawyam iti udi na. Apay ngamin ano makakita kiti balasang. Katagbalinak matin atukmam. Kaslag sanod matin ti dilak. Ay, awan na. Agbabaak ka talaga. Iti unag ti pantalon mo. Papanamon, last stripe! Ay, sana ka last stripe. Makaasawan to pa, dudugan na balikbayan. Siyag tulakit dahin. Kunam tanda kwarta na jay balikbayan, iso akayat da. Apay, balikbayan ka. Uray sana ka balikbayan, tanataraki ak. Nataraki ko nam dita. Saan mat nga agsaon no sumango iti balasang. Agarami dakto iti agdan, napagnaan ti balasang. Anya, pagnaan? Wine, agsurat akto mait, kat ibarsak ko iti tawa ti ararmak a babae. Apay ba daw? Imbagam ka dikin ni Kwarog, tinaramid mo anagaram kanya. Wain, tinamag na. Tamno ka nung makaasawa mo tayo. Ay sinalbag ka, apay atila imbagbaggam ngay. Baring makaasawa mo di tao na. Nung makaasawa, kahit adda pakilanitan. Pakilanitan nga. Iso, mate, no agpadaya ni Kwaraw, adda pakipanganan. Dayjay, tikunak nga agpalanay. Malanitan tingiwat. Nagkapsot ka na ya. Makita man no epektibo tin sorom kini Kwaraw. Di na ka nung maiturid ti agsaw no si sasangaw. Ngam no agsurat, mabalin na nga ibaga ti kaya na nga ibaga iti babae. Saan aya na sigpet di balasag da pare si Mahon? Ni ka disability dakdakamatin niyaw. Una no sabil tinagan na. Iso lang mo ti balasang nga anak na. Adamot asawan ti dado mga anak na. Sabagay. Ay, nasingpot na dyan asabayl. Naisam mait no agsabat kami. Amok met kahit
Kat amunak may. Ay, isula nga ti Sir Patamtam no makaasawa ka na. Isan aparekot ti pag-asawa. Basta adalaki di masirpat mo. Basta na kayon to ti makamu Ewan, bahala ako. Sige, taramidak di insuro ni tata ba daw? Ah. Ibagak amin iti surat ka o ti kayat ko nga ibaga. Basak man pa ito insurat ka. Sakbay nga itid ko kin Isabel. Dear, biyag to'y biyag kaw abumakay. Agsipaw, tatinamaan day ta pusaw to'y pusaw. Aldaw rabi ay, adyak makaidna. Dawataken ka, nga agasam kuma. Babaan itiyaan nugot mau, iti singasing ka. Ipalubos mo ka day, ako kwa ka. Kan kukwanak mait. Tuy agrayo unay kan ka. Kwaraw. Ayos, eh? Mapahan ako ni tibatog titawad ha. Kat ibarsak ko na ito'y surat ka. Papanamon ko araw, agsip nga day. Day naramit ko asurat, tata. Inakman ibarsak iti tawad na sa mail. Sige, takaduain ka. Nulakit makitam nga da ni Isabel iti batog titawa. Isinyas mo nga da ibarsak mo. Tata, mayat nga agpaiso ti insuro ma. May bagak ti kayat ko nga ibaga, baban iti surat. Ay katwa na, naman nagbabayin ka. Kamayatan ti surat, tapno saan ka mababayin nga agaram. Hindi ritso ko nga ang imbaga ti kagarakan ko na. Sa nabalay, ta imbagamit ni Uncle Kaw nga iso ti makamu iti panangasawa. Ay na, sigurado mga rodin ti palanit nito kabildatan. Nagdamagakit di ta kano nga to ti antikwarto ni Sabail. Di ta baba ti kwarto dagiti dadakkel na. Kitain taman nga rod no nakalukat pa iti tawad ah. Nakalukat nga agpaisaw. Nga medyo na nga tumatibalay da. Yung medyo dakkel abataw ti pangbalkot mo. No basait ang mga nusa na dumanaw. Tata, mangkitak man nga rod iti medyo dakdakkel abataw. Di bato iti igit ti dalan. Kas lagam-gam ti ubeng. Day ta, makadanon day ta. Aw, mabalinday to yan. Sana balay, tanalaingak mit abumarsak. Sigurado ang makadanon da ito iti unag ti balay da. Dito'y baraw. Waya-waya ti tawa. Ibarsak mo. Sige, ibarsak kaon up. Ano ka? Hoy! Ito nang barsak kanyak! Ha? Ayan tirgan ka. Tairgan at tinang barsak kanyak! Ha? Irgan ka na. Ay, dili ka doon. Tarayay! Kapangagan anang sab ka. Inaramit ko lang mit insuro ni tata badong ang kail. Anyat insuro na. Agsurat ka na. Tayo barasak ko iti tawa ti balasang. Ay inaramid mo mit. Unang kail. Diyan mo nga day ti amana. Kat nataman iti imbarasak ko abataw. Ha? Sapay medyo dakal di imbarasak ka. Iyay. Andiyan ti kunada. Ayan tayo irgan kon na may. Ay sus. Iso nagtaraya ko na. Apay insurat mo pa. Patinagan mo ijay surat nga imbarsak mo. Unang kail. Ay. Tuy agrayo unay kan ka. Kwarog kunak. Ay. Awan lat di insursuro ni pare badong. Ay sigurado nga may agrire iji barangay ti amati balasa. Ayan tayo bastos sa kanakam, kapitan. Apay ka di paray. Pagsaritaan tayo no nyaman day ta. Binasak nakit din iti unag ti pagtangak. Kastoy pare. Insuro ka no ni pare badong nga agsurat. Sana ibarsak iti tawat ti balasang. Nunatak nang day ta kanakam, agparang kumakanyak. Kat ipakada na ngarman na ti anak ko. Kwa, managbabaing ngamin kit. Makitam, ti kamuol dito muging ka. Ha? Kaslakit din adasarak ng agtubtubaw. Kwa, siya kunti dumawat iti dispensar paray. Ni ngamin pare badong, tila isursuro na. Ay, sumangkasalbag mo't na siya badong. Kwa. Gapot ang medyo nataanganan ti anak ko. Bumakit ako nada. Kat surat laang nga, ti panagaram na. Kwa, ta ibagak tuman, ta umayagpakawan iji balayo pare. Saan nga agkam-kamaling agpakita day ta kaanakam? Ta mga no irgana.
Imbag ata di na igam ti ergan na. At ako makapinaltugan na babahan iti ergan. Timaray kami adagosin na. Naitake matamaan iti irganay. No ngay mata tinatamaan, dikit bulding adi na oras. Nukas lagam-gam abato. Sigurado akam muol ti matamaan na. Ay kato na. Nangag ko pa yung araw ti panagdisuna. Nasakit laki di dayay. Komporme nga mintin sursurom. Kumaano pud no nga iso tinaramid mo kanya kiday. Kung kunaklang mata, ngamimpay-pay sumit ni Kwaraw. Inton sumarunaw, di nakan patyo ni Kwaraw. Anya nga ita. Apay ngamin akas jati inaramid baw. Nimot ngamin tatabadong angkal. Ay, adan kan iti usto apanunot. Saanan anas kan nga ibagati sa bali ti aramidam. Tibukod mo apang lakagan ti aramidam. Unang kail, ramatak tibukot ko ataar, kan panglakagan. Saan ko nakasapulan pa iti tulong ni tata ba daw? Kasta ka na kan. Awan ti puli tayo nga uto-utaw. Taer kan nasirib iso. Ituloy ko latangar man da dya sa bail. Uray kasuron nak ti amana. Kasta ti kayat ko kanakan. Suportaran kamit kay. Unang kail, so anak asumukaw. Tasyak tinaturaid kan nasiglat at chiptanaw. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?